Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sil mun sange Mizoram Legislative Assembly budget session chu nimin khan speaker pulal biak zaman diamchin omlovina titop Mizoram district khopui shanga te DIY annual festival man mekani President Draupadi Murmu chuan Uniform Civil Code Uttarakhand Bill 2024 chu apom Nisomni pali o Mizoram Legislative Assembly budget session chu nimin khan speaker pulal biak zaman tiamchin omlovina titop February ni som pakwatan he session a hian kumsang ni somni pali tanga somni panga chunga Mizoram summan tur cheng vaibel chi singkhat sangli zali som pani le noi som pani ba ka kumsang ni somni pathuma tanga somni pali a department shang sum indai launa phushuk na tur cheng vaibel chi sangthum zani somriat pasari le noi som kwa pathum chu apasani Mizoram Assembly Sorkar Bill poimo soma pasa heng bill jinga mipui hnen atanga lak tur chia Indian Stamp Mizoram Amendment Bill 2024 pass ani a stamp duty za apakhat lak thin chu za apathuma ti pun ani don ani India le Myanmar ramri hung tura malak na andula na resolution pass ani a speaker tarlan danin session chung hian zona house chanchi zali somsari panga lut zinga somsari panga chan ani a zona za somkwa pali chu unstarted li ani a zia ka chanchi somthum le pasari alut bokani Mizoram Legislative Assembly budget session hi February ni somni le Parok Khan Vice President Jabdip Dhankar chuan chimin thua soya House Vice President thu soivoi ni na ani a Vice President M Venkaya Naidu po in Mizoram Assembly a hian thu alo soi to ani Mizoram district khopui shanga te din dayal anti dayal yashna National Urban Livelihood Mission DIY annual festival man mekani a nimin khan lunglei convention center kota nithum chung o tur DIY annual festival so UDNPA lunglei hnuaya lunglei city mission management unit tenan buat saya DIY annual festival sangni somni pali honna program to hi Piramdin Liani deputy commissioner chuan a honga DIY annual hnuaya beneficiary shang ten stall somli le pasari hongin until siam te chulei thei turin chhop chhuak ani heng stall ati hian handicraft te food processing item chi shang ele inchi te baking product te panle bag chi shang te an pho chhuak ani UDNPA Department Champhai Hnuaya City Mission Management Unit Board Sayin DIY Annual Festival naktu khleng o tur chu Nimin Khan District Borsa Pu James Larin chana chuan Champhai Chenem Complex a honga District Borsa chuan mipui te chu DIY Annual Hnuaya malang na le ham that na omte ngai evena thortang kai tum tur le atul ani chuan thu nei tu te po zot shelo turin cha a SHZ ku chuak ten mipui ngai hlut a hlo thin thu soin shalna konga harsat na omlo nan quality tha moile le it omni tura cheibol konga ngai twana seng turina fuini DIY annual festival sangni somni pali exhibition kamsel Champhai buat sai hian stall shang somthum siamin DIY annual hnuaya beneficiary ten until siam le thiam thil de chhuate an pho chhuaka tor thei turin an siam boka hengba ka hian tlo tu no pangte tan inti hlimna te siam ani bok Tundin muna hian DIY annual Champhai Hnuaya self-help group za som panga anmani enkol tu community organizer pani le urban resource person paruk omeka SHZ te hi thlatin voini antlo chena ni Serchi Pachuan Nimin Khan Additional DC Pu James Lalni Thanga Chuan Nithum Otur DIY Annual Festival Chu Serchi Bazara Honga UDNPA Hian Khopuya Cheng Chung ko harsa ten leirem anra theinan Kongshan Shangin Ma ala a Serchi District a Hian Self-Help Group Sumkwale Pakhata Oma UDNPA Malak na a thiam thil chi shang training chuak mi sangni somngale pasari omto in anjinga zali somruk panga te chu na mu sakto ani Self-Employment Program kaltlangin subsidized loan an pe chuaka support to urban street vendors noya license za somkwale pani pek chwa ani to bok Selchip DIY Annual Festival a hian stall somni owa UDNPA noya thiam thil zir chuak te le self-help group te siam chwa thil chi shang pho chwa ani a adu apiang tan le thei ani he festival hian March ni som panga thleng a odona jingdar somatanga ta tlaidar nga borvel thleng hon thin ani ang Selchip a hian DIY Annual Festival hi ni kumatangin nei tanani a nikom festival a khan cheng noi ni singli man hovel shal chwa ani Collective City Mission Management Unit Wai Hotin Collective Venglai Bazara Festival hi Nimin Khan District Borsap Pujon LT Sanga na honga he festival a hian self-help group somni pangaten until siam chwale thar chwa chi shang te bipuita na en theile le thei turin pho chwa kani
Mamita DIY Annual Festival hi siam lian hola man ani a DUDO Mamit Pusamuel Zodin Sangan a hongani Mamit khopui chunga hian self help group somkwa omin area level federation pali din to ani a heng area level federation tzinga mi ti hian paper cup siam na khol te po an bun to ani thiam thil nei zir chhuak mitam takan om to a scheme for urban homeless noya Mamit khopui chunga hom shanga bungra pek chin an ni a khopui pon lama tanga Mamit district hospital in NTR te thlen na tur patient attendant shelter sakto ani bok Khozol DIY Annual Festival to additional DC Pulal Fakzwalan Nimin Khan Khozol Government Little Flower School ahonga additional DC Pulal Fakzwala chuan Nisari Khan Tribal Artisan Empanelment Mela DC auditorium malo nei to thu soin he huna hian an self help atangin mi somnga chuang rural le urban atanga cha khom an lo ni to a until siam te rongking in a sample te chu regional office gohatia atamjok an shal atamjok shal chwa thei turin en diktura ken thla ka lo ni to bok ani DIY Annual hi UDNP Noya Center Scheme pakhat ni in khopuya cheng mi har sa le din mun hiam jok ten an thiam thil nei te manga din mun thajok le ezona thajok an lo nei theina na kalpui ni a khozola hian tu dit muna self help group sumthum le pasari ommekin street vendors official in ziak lo thie somruk le pariatan oma beneficiary sangkhat chuangan om to ni asiat ani bok Power and Electricity Department Minister Pu F. Roding Lianan Electric Bill ba zongzong chu kumin March thlachungin rul vek tu mani ati Nimin Assembly thutkom zona changin Pu Roding Liana swan dundin hmuna Mizoram in eng chhitna man ba cheng Bible cheza somli pali noi somni panga sangre jasari somruka ne ti a he kumin February ni som paruka chinchia angani ti soin generating company atangin cheng Bible cheza somni pasari noi riat sang kwa zali somkwale pathumani a transmission company tangin cheng Bible som paruk noi somruk le pasari sing khat sangruk za somsari le pathum ni in notice lo dispatch center tangin cheng noi somli le pakwa singriat sangthum somkwa palian ye tibok Pu Roding Land Swan Corporate lama hoitan ti soin an malak na engkima in tawdel phota malak turin ram manna an siama corporate lam hoi veka malak ani ati Minister Chong khopui chunga kilometer somni vela shui hlui chu RDSS noya shui thara thlak me kan yeti a hemi wanghian line po thim zinga mi puite sha thiamna ngen ti soin thei topin department in ma la a transformer da thar te chu achhiat na zon chwa tu mani yeti a chimlama electric shui chu a hlui to awangin sum om angin a thlak na ngai to mek ni in thal chungin thlak zo man theibe se ani atibok minister chon transformer in dei launa na sa ti a sarkar tharin cheng Bible chesari in transformer le tuma amamo zwale atul zwal thak antum ti soin tuna transformer omek za somruk paria te chu kumsom ni malama le to ni in transformer lifetime kumsom ni pel to vekani ti a MLA fanatega transformer le te po ngai to na om ti asoi bok Chanchinthar hi Akashwani Aizawl la tanga puan ani kumsom pariat lingthar mai turte le tling to electoral roll mingla ziak lut lote inziak lut tura lok sabha in thana vote an thlak ngei thina ta na phui phurna mera pela vote diskili chu kalpui me kani a lok sabha in thlan voi som pariat na lo om tura hian atam the ang berin vote an thlak the nan ngor takam hala kani a kongshan shangin mi poi mole chal langten mi poi te vote thlak turin an somani Ministry of Information and Broadcasting Board sai mera pela vote diskili noya hian ram chunga vote thlak the zinga tam the ang berin vote an thlak the nan ruam man na siamani a kumsom pariat lingthar ten vote an thlak ngei theinan be pui thlakin atam the ang bera the dar ani Kaming zero in Tluania side to VC one VC member ni like and dia ai gan maloka MP election nawam tura hian atam theng vel in vote thlakila vi takin thalai vote nei thar te phei chu thlangai turin ne President Draupadi Murmu chuan Uniform Civil Code Uttarakhand Bill 2024 chu apoma he bill hi manani chuan Uttarakhand churamin zalen na ahmu nuwa UCC kalpui masaber state ani don ani social media tarlan danin Chief Minister Pukash Singh Dhami chuan President ne na changa UCC bill pompuina adong chu lomomati thua soya state chung Uniform Civil Code man ani chuan mi pui zongjong in dikna chanvo in angan nei don ti soin meichia te thlarna le obe na po ti to pani tur thu asoi UCC chuan state chunga khotlang in tluktlang na poimo zia tar langin inrem na siam konga mun poimo taka changdon ti soibok Chanchinthar puan ti top mai na tlang pui
Mizoram Legislative Assembly budget session chu nimin khan speaker pulal biak zaman tiamchin omlovina ti top Mizoram district corporation shanga te de DAY festival man mekani President Draupadi Murmu chuan Uniform Civil Code Uttarakhand Bill 2024 chu apom chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani